आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंहना ngasi lupa koti 494 changna paikhatkadaba tongan प्रोजेक्ट सिंगी जत्रा हुनख्रे मणिपुरदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मी अनि नौना सिबदगी राज्य असिदा लैना आसिना सिबा मसिंग 69 छुरे हौजिक फावबदा मियोय लिसिंग मरी सुपना 53 नाबा फखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाइरी प्रधानमंत्री जन धन योजना न लेबाक असिदा अवोनबा अमा पुरक्तुना मियोय कोटी कया कानबा पीबगा लोइनना लाइरबसिंगदा खुदोंचाबा पीरी अरुणाचल प्रदेश विधानसभा न राज्य दु संविधान की 3 सुबा शेड्यूल की मखादा पुरकनबा वारेप अमा पास तौख्रे अमसुंग लेबाक असिदा कोविड-19 न नाबदगी फरकपगी चांग चादा 63.2 मरी यौरे मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंहना ngasi PMKSY ISKKP की मखादा सरफेस माइनर इरिगेशन स्कीम 335 यावना तोंगान प्रोजेक्ट कया की जत्रा हुनख्रे इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेबा सिटी कन्वेंशन सेंटर द पांगथोकपा थौरम अमदा मुख्यमंत्री न स्कीम असगी मखादा ग्राउंड वाटर इरिगेशन स्कीम 950 सानबा जत्रा हुनखी मुख्यमंत्री न PMJVK की मखादा लुपा कोटी 494 चंगना माइनॉरिटी सिंगना ताबा मफम सिंगदा पाइखटकदबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 150 सानबा जत्रा हुनखी प्रोजेक्ट सिंग असि लुपा कोटी 494 चंगना केंद्र की जल शक्ति मंत्रालय अमसुंग माइनॉरिटीज अफेयर्स मंत्रालय की मखादा पाइखटकदबनी थौरमदुदा वांगांगबदा मुख्यमंत्री न ngasi जत्रा हुलिबा प्रोजेक्ट सिंग मथंग सही के अगस्त फावबदा लोइसिनबा मरी लेनबा ऑफिशियल सिंग अमसुंग वर्क्स एजेंसी सिंग द खंगनखी चानबा पोचै पुथोकपदा मिपाल तांगदनबगीदमक इरिगेशन की थबक थौरम सिंग कनखटहनबगी तंगाई फदबा लई हाइरतुना मुख्यमंत्री न हाई ममांग सही की इसाउ थोकपा मतमदा सरकार असिना सिजिनबा यादना लेरंबा लिफ इरिगेशन चनी यांखै अमुक हिंगटहनखी माइनर इरिगेशन विभाग असी ममांगददी मियामना इकंग खंगबीदबा विभाग अमा ओइरबसु सरकार असी लाकपदगी इरिगेशन की थबक थौरम फगटहनबा होनबदा विभाग असिना अचौबा दायित्व लौरी ngasi jatra huliba project sing asida yauriba residential school sing saba loiduna thabak tawba horabadi rajya asigi miyamna makoi gi macha masu sing selyamna tingna atai rajya singda lairik tamba thadrabasu yaragani मुख्यमंत्री ने हाई इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेरिबा कोनुंगी कॉम्प्लेक्स असिदा राज्य असिगी जिला सिंगदगी लाकपा खुलगी चिपसिंग लेननबा लुपा कोटी 3 चंगना गेस्ट हाउस अमा सारगनी मांगना हाई इम्फाल जिरिपाम लंबीदा सारिबा बराक अमसुंग मकरू थोंग सही असिगी दिसंबर फावबदा लोइसिलगनी मदुगी ममांगदा मुख्यमंत्री न रिवर लीफ इरिगेशन स्कीम अमसुंग क्यांगई ममांग लेकाइदा वर्किंग वुमेन हॉस्टल सानबा जत्रा हुनखी ngasi thauramtuda upa mukhyamentri Waijoy Kumar Mantri Singh Karam Syam Letpau Haukip Awangbo Newmai MLA Singh Lok Sabha MP Dr R.K. Ranjan Rajya Sabha MP Maharaj Laisemba Sana Jawana Singba Saruk Yakhi Manipurda COVID-19 positive oiba mi ani sibadagi rajya asida laina asidagi siba masing 69 chure हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा जेनिम्स हॉस्पिटल दा इम्फाल ईस्ट की तेलिबती दगी नुपी अमा हौकिबा अहिंग नोंगाई मतुंगदा लेखिद्रे अदुगा चांदेल जिला दगी असम राइफल्स की मियोई अमना ngasi अयुक अंगनबदा लेखिदबनी राज्य की हक्सेल विभाग न थोकपा चेरोल अमना हाई हौकिबा पुंग कुनमरी दा मियोई 139 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी मसिगी मनुंगदा जनरल पॉपुलेशन दगी मियोई 38 अमसुंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स दगी मियोई 53 याउरी पॉजिटिव ओइखिबसिंग अदुगी मनुंगदा इम्फाल वेस्ट दगी 53 इम्फाल ईस्ट दगी 12 अमसुंग थौबाल दगी 12 याउरी राज्य असिदा हौजे अपुनबा पॉजिटिव केस 5594 सुरे मसिगी मनुंगदा एक्टिव केस न 1758 नि हौखिबा पुंग कुनमरी दा मियोई चामा डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनना राज्य असिदा हौजे फावबदा मियोई 353 डिस्चार्ज तौख्रे नाबा फबगी चांगना 59.3 नि बिष्णुपुर जिला दा हौजे अपुनबा पॉजिटिव केस 133 लेरी मसिगी मनुंगदा मियोई 115 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौख्रे मियोई 33 तोंगान कोविड केयर फैसिलिटी सिंगदा लायंगली सेनापति जिला की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना डाइट सेंटर अमसुंग मल्टीपर्पज हॉल कंटेनमेंट जोन ओइरे हाइना लौथोख्रे
District Magistrate na thokpa cherol ama na hai diet center da leiba mioi ama amasung multipurpose hall asida leiba mioi ama COVID-19 positive oirakpadagi thaurang asi lokhatpani. Bishnupur Jilla ki Thinungai Ward number 9 da ngasi COVID-19 positive oiba mioi ama thengnakibaga loinana Jilla asigi District Magistrate na Thinungai Ward number 9 asi containment zone oire haina lauthokre. Thawbal Jilla ki Wangkhem Bidhan Sabha Kendra ki manung sanba Yaripop ke kruda mioi taru COVID-19 positive oiba thengnabadagi hariba mafam asi containment zone ni haina Jilla asigi District Magistrate na lauthokre. Marak asida hairo kendra ki manung sanba ukong sang laimang lairakta thamlamba containment zone lauthokre. Jirighat ki mioi singi jiribam kaithel da leiba dukan sing hangba yaragani adumoinamak makoina jiribam da changlakpa matamda COVID-19 test tawgadabani amasung mayumda hanba yaroi karigumba hanba tarabati amuk hana COVID-19 test tawgadabani haina jiribamgi deputy commissioner na thokpa cherol amana hairi. Manipur ki Rajyapal Dr. Nazma Heptullah na hairi kunmathoi suba sahi sagi darkar oiba amasung miyam amasung leibak asigi apamba sing panghanba ngamnaba education sector mapangal kankhat hanba tangai fate social media da new education policy ga mari lenana thagatpa warol amada Rajyapal na hai magul leiba shiksha piba innovation amasung research haibasina bharatpo knowledge super power ama ohenabagi yumpini aduna haujiki tanpham asida new education policy asi tangai fate National Education Policy lisingani kungi matangda webinar ama Field Outreach Bureau Senapatina Regional Outreach Bureau Imphal ga puna kusamna duna pangthokre webinar aduda Manipur Sarkar gi ACERT gi Joint Director Jimji Thingujam amasung DM College of Arts ke Principal Dr. C.S. Chilaramanina Resource Person oikhi tabiriba pawasi akasbani Imphal dagini Pradhanmantri Narendra Modi na hai Pradhanmantri Jan Dhan Yojana na leibak asida awonba ama puruktuna mioi koti kaya kanaba pibaga loinana lairaba singda khudong saba piri Yojana asina sahi taruk mapung pharakpaga mari leinana Twitter da thagatpa warol amada Pradhanmantri na hai Yojana asina bank account leitaba mioi sing bank ki khudong saba pibani mangna hai leibak asigi imung kaya gi punsi mahing haujikti safare haiba yare Information and Broadcasting Mantri Prakash Javadekar na hai Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana gi apunba account holder gi manungda sada humpuhumdoi di kungangi lamdagini magna hai scheme asi hek hoki badagi hojik phawbada bank account ko tinifu lakh 13 hangdokre Kendra Sarkar ki flagship financial inclusion program Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY ngasi sahi taruk mapung phare scheme asi lisingani taramari ki August 9 da leibak asigi mi khudingmak bank ki khudong saba phanghanaba hawdokhibani scheme adu hawdokpa matamda Pradhan Mantri Narendra Modi na thauramadu lairaba sing buning tamba phanghanabagi kumaini haina singthaki scheme asi hek hawdokpadagi bank account ko tinifu lakh 13 hena hangdokre Scheme asigi taruk suba kumon thauramda sel to mantri Nirmala Sitaraman hai Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana asi Modi Sarkar gi miyamda yumpham oiba senmit lon phagadhanabagi yumpham oiribani Manipur da su Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana na mioi kaya da kanaba piri masigi matangda kanaba phanglaba Thawbal Jilla dagi mioi amana asumna hai Aigi iming ani thawam Sophia Devi kawi Thawbal district ki manung channa laiba Khambok Padwan kholapam laikai dagi ni Prime Minister Jan Dhan Yojana ki makhada aigi account da lupa changa ahumlak happy duna punna lupa 1,500 phanghanbiduna waraba COVID-19 gi matam asida awa mateng pangpirakpagidama Prime Minister Shri Narendra Modi ji bu thagatpa phangdokjari United People's Front UPF lingkhat khibagi kunithoi suba mapok kumon ngasi pangthokle mapok kumon ga mari leinana front asigi president W second na sahi tawduna thadokpa cherol amada hai Indonesian amasung Bharat Sarkar gi marakda santi gi wari sanariba asigi sahi tawnabada Manipur sokpa yaba wafam yaholoidabani Manipur gi apunbagi sakdam kaidongwaidasu santainaba yaroi habasi nakal animakna khangna chatpini kadabani front asigi mapok kumona lakpada yaifa paujal pirakli Manipur Bidhan Sabha gi hangduna laiba seat singi by election amasung mathang sahi gi January amada phonggadoriba photo electoral roll gi special summary revision ngasi Thawbal Jilla gi election counting hall da pangthokre thoram tu da Kakching amasung Thawbal Jilla gi jati thaki amasung regional parties sing saruk yakhi COVID-19 ki lanpham asida rajya sigi miyamda
येलिबा सेंगसिंग सुना पिबिनबा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन मणिपुर स्टेट काउंसिल ना सरकार की पुनिंग सिंगसिल्ली जेरोल अदुना नपसा अमसुंग पीएम जीकेएवाई की मखादा बेनिफिशियरी सिंगदा सेंग किलोग्राम मंगा पीगदबा अदु केंद्र खरगिदी किलोग्राम अहुम पीरिबा असिगी मरमसु हंगले मणिपुर हाई कोर्ट अमसुंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की थबक थौरमदा अपनबा लेहंदनबा डेप्यूटी मेंबर सेक्रेटरी मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ना एडिशनल मेंबर सेक्रेटरी मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की अहेनबा फम पुरगनी हाइना रजिस्टर जनरल ने थोकपा जेरोल अमना हाइरी मयांग इम्फाल पुलिस स्टेशन की एएसआई अमा महाकी मथौगी वांगबदा थबक तौरुबगीदमक सस्पेंड तौखरे एसपी इम्फाल वेस्ट थोकपा जेरोल अमना हाई एएसआई असिना सस्पेंड लेरिंगैदा महाकी हेडक्वार्टर इम्फाल वेस्ट की रिजर्व लाइन दा ओइगनी मकोक थुंगबगी अयाबा यावदना महाक हेडक्वार्टर थादोक्तुना चटपा यारोय हाइरी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड लिसिंगनी कुन येंथोकपगी थौरम आकाशवाणी इम्फाल ना हयेंग अयुक पुंग 10 मिनिट 55 दगी कंगना चैनल दा संदोक्तुना ताहनगनी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सकनाइरबा सानरोइसिंगदा नेशनल अवार्ड येंथोकनी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमोनी लिसिंगनी कुनगे रेडियो रिपोर्ट संगाई चैनल दा नुमिदांग वारम पुंग 5 मखाइदा संदोक्तुना ताहनगनी आकाशवाणी इम्फाल दगी पाउ ताबिरी अरुणाचल प्रदेश विधानसभा राज्य अदु संविधान की 3 सुबह शेड्यूल की मखादा पुरकनबा वारेप अमा पास तौखरे लेजिस्लेटिव अफेयर्स मंत्री बमांग फेलिक्स नंगरांग राज्य सरकार की महुत छिंदुना पुखलखिबा वारेप अदु सभाना मतम सांगना खनरबा तुंगदा वॉइस वोट पास तौखरे खननैनबा अदुदा सरुक यारदुना मुख्यमंत्री पेमा खंडुना हाई सरकार न मुफ तौखिबा रिजोल्यूशन अदु ऐतिहासिक ओइबा रिजोल्यूशन अमनी मियामना मतम की मतुंग इना सरकार द मतेंग पांगबिनबा महाकना अपील तौखि असम अरुणाचल प्रदेश ngangkhoi wathoki matangda मुख्यमंत्री na hai अरुणाचल प्रदेश सरकार na ngangkhoi gi sayetnariba asi losinaba असम सरकार ga wari saba hauragani लेबाग असिदा कोविड-19 ना नाबदगी फरकपगी सांग सादा 63.2 मरी यौरे हौखिबा पुंग कुनमरी दा मियोय लिसिंग 63 नाब फरकी हक्सेल मंत्रालय ना हाई हौजिक फावबदा पुन्ना नाब फबा मसिंग 1,15,000 हेले लेबाग असिदा हौजिक लाइचत असिना सिबा मिगी मसिंगना सादा 1.9 दा हंथरे ICMR na hai haukiba pung kunmari da lebak asida COVID-19 gi sample 1,000,000 hena test tauki hauji phawbada test taukiba apunba masing koti ahum 1,30,000 hele Bharat ta hauji phawbada COVID-19 positive oiba migi masing 1,39,30 chure मालिम की ओइना कोविड-19 ना नाबा मिगी मसिंग कोटी 2,93,600 चामनिफुनिथोय चुरे ngasi khakta da mioi 93,900 positive oiba thengnakhi hauji phawbada laijat asina mioi 9,53,600 leikidre ngasi khakta da mioi 1,600 leikide mioi koti ama 1,53,9,900 naba phaduna discharge tawkhre मालिम की ओइना अमेरिका न ख्वाइदगी यामना मियोय 1,59,900 कोविड-19 पॉजिटिव ओइरी मिजोराम दा हौखिबा पुंग कुनमरी दा मियोय 19 कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनाखि मसी थारगा हौजि फावबदा राज्य अदुदा कोविड-19 ना नाबा मिगी मसिंग 1,000 सुरे अदुगा ngarang मियोय 19 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनाना मियोय 100 ना नाबा फदुना मयुमदा हलनखरे अदुगा एक्टिव केस 103 लेदी Nagaland ngarang mi sama kunmari COVID-19 narambadagi fakre hauji phawbada mioi 2,700 naba fakre raija asida hauji phawbada naba phabagi sang sada 63.2 yore hauji active case 1,000 leidi Tripura da ngarang nauna mi 335 COVID-19 positive oirakpadagi raija atuda positive oiba apunba masing 10,300 sure aroibada maroiba paw amuk hana मुख्यमंत्री नोंथोंबम बीरेन सिंह ngasi lupa koti 7,900 changna paikhatgadaba tongan-tonganba project singi jatra hunkhre Manipurda COVID-19 positive oiba mi ani nauna sibadagi raija asida laina asina siba masing 19 chure प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई प्रधानमंत्री जन धन योजना ना लेबाग असिदा अवोनबा अमा पुरक्तुना मियोय कोटी कया कानबा पिबगा लोइनाना लाइरबा सिंगदा खुदोंसाबा पीरी अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ना राज्य अदु संविधान की 3 सुबह शेड्यूल की मखादा पुरकनबा वारेप अमा पास तौखरे अमसुंग लेबाग असिदा कोविड-19 ना नाबदगी फरकपगी सांगसादा 63.2 यौरे पाउलोजरे